oyo buli omu kyakola ekibuuzo kikoba nti nfunira muwa. Omuntu okufiirwa mu lunaku luno olw'okukola olw'okusatu yakoba ati kanje ntyame mu dalasa, kiba kyetaaga yategeera afunira muwa. Nende obategeeza nti gano be muli buli omu gaali azaala osi gyakoze, wabula akoze amagoba mangi ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaire basahaba yakoba ati eri abantu abajja okutuukayo ku lunaku olwo nga mu mbeera yakusaasirwa nga bali bubi. Mu hadisi ye yabuuza yakoba ati atadiruna mani al-muflis, yabuuza basahaba ati atadiruna mani al-muflis, mwidinaani omuntu gwe bamusaasire ennyo omwavu enkube. Basahaba nabbi babuuza ekibuuzo ekyo babona nga kyangu, ni ansa bagireeta emikono bawanika bakoba ati al-muflisu fiina ya rasulallah man la dirhama lahu wala dinar wala mata. Noyo omuntu azira sente nga bw'omucekinga eka ni mu nsawo ye ni ku akawunti ezira okutulaku wakalu azza mu 500 wala mata, ate ng'eka azirayo azza sefuliya azza kajiiko, oyo n'omuntu ali obubi. Nabbi yabalingirira yakoba ati be al-muflisu fi ummati man yati yawma al-qiyama, omuntu ali obubi gwe bamusaasirenga n'omuntu ajja okwida ku lunaku lw'enkomerero nga yasaala yasiiba yasaddaaka nga yali mulungi, ayi yaidanga yavuma ono yakuboole yali ayaza amanyole. N'olwekyo mulimu ku bintu ebijja okuba nga bitutaasa ino ku lunaku lw'enkomerero n'okuba nga wali ku madalasa ng'eno wasoma ebyafaayo bya nabbi nga Seeka, wasoma Isa Istighfar, wasoma emisomo gy'eddiini, bijja kutaasa omuntu abe nga alina kaalinawo kamutaase nga bali azamanya batuuse, bali azamanya nga bangi. Ensonga eyindi nabbi Yakoba sallallahu alaihi wasallam ati majtama qawm fi baitin min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu, abantu bayinza kuŋŋaana ne batyama mwemu ku nnumba da Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekibaleeseemu ti kuba kampeyini, ti kunoonya bululu, ti kulya mmere, aye ekibaleese kusoma bintu busiraamu bukoba ki, Qur'ani ekoba ki, hadisi dikoba ki. Ensonga eyo nabbi sasa nakwati abantu abo malayika gibayikira dabataako ebiwawaatiro dabawambaatira okuba nga tibatuusibwaku kabikonakona. Malayika tojja kudibona kuba olayinza okubuuza oti diriwo ampagaano, diriwo bano gemutyaime era dibabuutikiire. Allah subhanahu wa ta'ala nazalat alayhimu sakina, Allah abayisaako obwikaika muno okusaasira kwe. Wa dhakarahum llahu fi man inda, nga n'ensonga eyindi ate nga ku bino nti abantu abo Allah aboogeraku, era yalagira malayika tibawandiike mu bantu be. Kati Allah okuba nga ali kwogeraku, oyo kyekitegeeza singa bakoba ati muna twabaire mu lukuŋŋaana ni pulezidenti w'eiwanga yakwogeraku ng'oli wano mugembe wano niwe kisambira awali ow'ebugembe bakwati pulezidenti twabaire naye yakoba ati musajja wange kitambira awali ow'ebugembe ali atya. Omuntu awulira amaloboozi ago n'agakutuusaako nga pulezidenti yakwogeireku, eisano lyoba nalyo osobola okugenda amaloboozi ago bagabaga ku lediyo gyosabe kagundi ako bakutolere mu bubenge okalaga buli muntu begamawulire oletako amakansi wakasala watimba ku kisenge okubanga pulezidenti yakwogeireku. N'olwensonga eyo tuli wano tuli mbagawogerwako wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwowuliranga nti waliyo dalasa begabanga baza kikugemye ino poliisi gyosome, ate obusiraamu bwaife bwebaawo na kusoma. Omusomo gwe bampaire
Kangutandike ku katono then tuje muswala tunagumaliriza ng'eswala ewe. Al-ghazwu al-fikri n'omusomo gwe bambalira okuba nga nsomesaaku. Al-ghazwu al-fikri olutalo olw'okulwanisa obwongo. Ku mirembe egyasooka abantu abatali basiraamu baalanganga entalo nga daakutolayo ebiso oba oliawo na byakulwanisa bindi miigo bajja mu kyebeeta jihad ma'araka askariya lutalo lwani ono yakuba ole yakuba ono yafumita ole yafumita. Olutalo olwo entalo dalinga expensive ino ate nga impact yado yalinga wayenga tiyamaani. Abasadde abatali basiraamu batyama entyama olutali lulala batandika okulowooza ku ngeri gye banaalwanisamu obusiraamu n'okuboneka nti babumalawo nga tebatuusiisa ino loosi ya sente na loosi y'abantu, kubanga olutalo lw'ebijambiya olutalo lw'amasasi lujja okuwa ng'abantu abafiire bangi. Baganda baffe bano e Sudaani balina olutalo lwebayingiremu lwakamala ennaku 4 aye bwe nabaire ndi ku mawulire bakobi ate bakafa abantu 236 abantu abakafa in 4 days. Eyo loosi togyeta muzaano kubanga arroh omwoyo kyebeeta omwoyo ogw'omuntu mulala ati ne bakoba ati afiire muntu mulala ati eba loosi nnene ino kubanga omwoyo tugwisikawo. Kyova obona tusaasira ino abantu abanga ali kwena miliyoni ndala mitwalo 5 mitwalo 2 byasalawo okuyita omwoyo yayita muntu okufuna emiliyoni. Taidi value tasobola kuta ku mizaani kubona ati kyali kutolawo kyagaki okuku kino kyali kwendayo okutwala ba ayende etwala pikipiki abantu batuulira ku mawulire nga beesaba naawe just tibaidi value ya mwoyo. Ogwalema abazungu bakola roboti yefaananiriza omuntu esobola okubega ekintu yagema ayebezera mwoyo era bakontrolinga na remote omwoyo. Aye Sudaani gyakaliika abantu 2 n'okusoba n'olwensonga eyo bona bwe balowooza ku loosi eyo n'itime gyekitwala batandika okunoonya amagira agajja okulwanisa obusiraamu nga tebagire mu loosi gagadityo. Balowooza ku kintu kyebeeta al-ghazwu al-fikri. Tulangirire olutalo aye nga tujjakozesa methods ne means gye tulina ng'omuntu titujja kumukuba isasi, titujja kumukutema kijambiya aye nga tujjamutolako obusiraamu bwe asigale nga tuwangwire obusiraamu tibukaboneka aye nga loosi ntono. Kyebeeta al-ghazwu al-fikri. Bwe nabaire nkisomaku mu definition yakyo bakobya ati al-ghazwu al-fikri olutalo saawe n'olutambula olw'obwongo yakoba ati igharatul aada ala ummatin min al-umam n'omulaba okwidayo alumba ekibiina kati ng'ekibiina kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga saawa eno ni target naddala imwe abavubuka nga mujja okubona omusomo gw'olwaleero nimwe target ku lutalo saawa eno lwalangirirwa ku busiraamu olutakaali lwa jambiya olutakaali lwa mundu obula lwakulwanisa ntegeera yaife kubanga batutoola ku kigambo kyebeeta busiraamu bakuleka erina lyanga niwe Muhammadi niwe Maadhi niwe Saidi aye ng'obusiraamu bwene buzirawo wastibdaluhu
n'okuba nga bawanisa mu busiraamu obwo n'ebikolwa byabwo bubenga abantu batambulira ku kintu kindi ino ekitali busiraamu. N'olwekyo ighayatul ada n'olulumbagana olw'abalabe b'obusiraamu ala ummatin min al umam au ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga balumba abantu ba umma eno eya Muhammad bi asalibin mukhtalifa, nga bakozesa means ed'endawulo, methods ed'endawulo, litadmir waha dakhiliya. Tadmiri kitegeeza kusaanyawo, nga balina ekigendererwa ekyokusaanyawo amaani ga umma ya Muhammad addakhiliya ge balina nago ag'omunda. Naam, wa azaimiha, n'okuba nga bamena empagi umma eno kwebala eyemereire, kubanga eriyo empagi gy'olingirira nga ni umma kwebala eyemereire. Kale ng'ekigambo eswala, ekigambo okutola zaka, ekigambo ebintu ng'ebyo umma kweyemereire. Wa mukawimatiha, n'ebyo ebintu byetwandyese nti oba n'ennono y'eddiini byona okuba nga babibiseemu babirwanisa, baba nga abantu ekigemagana n'eddiini, ekigemagana n'ennono d'obusiraamu, abantu bye basinza okukyala, baba nga basinza okubendeza ebyo ebiri against Islam. Wantihabu kulli ma tamlik, ku nkomerero ojja okwesanga nga abasaadaabu batwaire buli kyabugayiga obusiraamu kyobubaire nakyo. Eyi ni definition ginabwenyi. Omusaadha ono tubaita Dr. Fatihi Muhammad Az-Zagabi, musaadha w'Emisiri eyo, yayongerezaako ebigambo byakuba ati alhujumu ala nnas wa kitalihim fi akiri darihim. Olutalo luno lwetulukwogeraku olw'okulwanisa obwongo, n'okuba nti alhujumu okulumba, olulumba, attack, kyebeeta attack mu luzungu. Kubanga bwetubanga banani abajasi basitwire enoni, basitwire tanka, bagiire kulumba, mulabe nga bawakuba ati bagiire kulumba ADF e Congo, oba koniga abeerere mu northern, bakwati babakozeeku attack olulumba. Era olwabaire Sudan, abantu bakoze attack, basanaza ekisaage, bakuba enoni, edindi bandokya. Paka saawa eno ku kisaawe wakaaliwo abantu abali awo babaire bajja mu ngendo daabwe, olutalo lwagwawo, n'Abannayuganda mwe bali. Musabire ino abantu abali mu mbeera eyo, olw'okubanga babalese ku mawulire nga balina okutya nti engoye odi bonini enoni oba n'ensawo y'omungalo oba n'ensawo y'omugugu. Kati engoye daabwe daayidire mu migugu, emmere yaabwe eri mu migugu, gye bataafuna buno obusawo obutontono bwe batambula nabwe bwe balina. Kati obusawo obwo kabaamu lugoye lulala, bwe kaba kabaamu kyakulya ayinza okutambuzaamu kagaati kalala, ate tebayikiriza mu maani. Kyokka eri ye bali bano abayiye okulumba be balumbye, amasanyalaze gaviireku, amaadi gaviireku, embeera yaibwe enzibu ino, beetaaga duwa. Saawa eno gye tuli kwogereraku n'embeera gye balimu. Bannayuganda abandi babaire bali kujja Makka kukola umura munaku n'ekisembayo, banini enoni y'ebita Sudan. Ku kisaawe ku transit baliteekateeka kujja mu noni yindi, olulumba ye lwatuukiire. Ekyo ni kyebeeta okulumba, attack. Bakoze attack ku airport. So omusaadha Dr. ono kyavaako ba Dr. Fatih nti alhujumu ala nnas, olulumba luno olw'obwongo, no abantu abalabe b'obusiraamu okola olulumba ala nnas ku bantu naddala abasiraamu, wakitalihi n'okubalwanisa fi akiri darihim, aye nga ni mukubalwanisa okozesa bo beene mu nnumba yaibwe mwene, nga mwoli kubalwanisiza era ng'okozesa abantu baabwe. Omuntu asobola okulwanisa yakulangaku olutalo nga yali kukozesa abantu ba mu nnumba ye. Ekyo mbeewo nga mukiiki, mutabaniwo, mukyalawo, balo, omuntu yamukozesa
mukutako olutalo nga tatawenyeko sawatu bakumbali nolwekyo tulipati yakubantu olutalo lw'abatali basiraamu luno bali kululwana nga balwanisa bwongo kubanga ebitala tibasobola buli kimu babona nga kizira ino impact kubanga singa idala no yakuba bano bakubye bugembe asigala nga akozesa abantu ba bugembe aye ab'e Kampala basigaireke balamu batambuza 18 ab'e Kenya basigalayo aye kino kyebayingire mu kino kitumazeewo nga bwe muli kujja okubona olutalo lw'amaanyi ino bwe tunaaba nga tutweza ine kunga abasiraamu wantihabuhu wa kaharihi wa taghallubu alayhim bakozesa method eyo n'amagira ago okuboneka nti batumalamu ng'abasiraamu nga bwe mujja okubona olutalo lwakulwanisa bwongo okuboneka nti obusiraamu babutoolamu abantu basigalewo aye nga bakozesa imwe beene n'olwekyo tutulaku fi lkadiim walam takun kalimatu lghazu tutulaku fi lkadiim illa ala lghazu al askari akoba ati eira katumalize kano bazini eira webaletanga ekigambo lutalo abantu bategeranga mu kirala nti tujja mu lutalo nga baidi nti butyawo waliwo Jambiya, Bikonde, Masasi abantu tibategeranga kigambo lutalo okulwako nga ki nga bakitegerera kukoba nti ghazu askari lutalo lw'amagye bajja kulwanagana min khilali al-hurub wal ma'arik nti era mu fieldi bale baweereza Isasi wena waweereza bale baweereza Kasale wena waweereza baina al-juyush wakati w'amagye ag'emirundi ebiri fi maidani al-kitali nga bakoba ati olutalo luliwo lulimbale oba luli ku lusozi awo abasiraamu n'abatali basiraamu bali kulwanagana era abantu ekyo kyebategerenga mu kigambo lutalo so ng'olwaleero bwe tunaava mu kwazina nga mmaze okutegeera definition yenu tujja kutandika okutegeera lutalo ekisaawe lwe tulinalwo ate nga luli kutukosa ino okusinga entalo donadona nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga ayongere okutukuumira ku idiini ey'obusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nga tuviireyo mu kwazina tumaze okutegeera definition ya al-ghazu al-fikri وقد لجأ الغرب إلى هذا النوع من الغزو الأسباب waliwo ensonga lwaki abazungu bano balowooza ino ku nsonga ey'okuyira ku lutalo luno bave mu kulumbagana obusiraamu mu mbeera eyo ewaawo nga neyali ekyasigalawo aye nga eno ensonga yabayamba ino okuboneka nti batuukize ebigendererwa byaibwe nga ne mu nsonga tebalingirira ino okuboneka nti bava ku mbeerere bayire kweno nitinowaamanga esooka الغزو العسكري يكلف كثيرا من الأنفس والأموال بينما الغزو الفكري رخيص. olutalo olwa maarik askariya fi maidani al-qital ngi tujja tulumbe luli expensive ino tulimo okugula ebitala tulimo okugula emizinga ate buli ensi yeyongera okulaakulana gebeyongera okuba ebyebyo bizito gebeyongera okuba ebyebbeeyi n'olwensonga ye bakoba ati atusobole okukozesa method eyindi mu kulwanisa obusiraamu buno ngaaye kitufulimya kinene ng'otera ku maali eng'otera ku sente egijja waliwo yani khasara bashariya nti eri abantu abalufiiramu nga bwenkobye nti Sudan 4 days abantu 200 abakafa kiregeeza nti awo wali average y'abantu 50 buli lunaku mini nyingi singana n'abatulikaikaini nga luli kutambula lutyo munako 10 abantu 10 abantu 500 baba bafiire ekyo kiba kinene ino so bwe bayinza okola okuba nga batuukiza ebigendererwa by'okunafuya obusiraamu ng'ate tibakozesa sente kamaala wali okuyita abantu abangi kyabaleetera okulowooza ku lutalo luno olw'okulwanisa obwongo obw'abantu babe nga bakyusa bukyuse babe ku ddiini y'obusiraamu basigaze amalina gaibwe beeyita abasiraamu aye nga obusiraamu
kubaziramu. Ensonga ndala, ensonga ey'okubiri, al-ghazwu al-askari qalilu al-athar bainama al-ghazwu al-fikri atharuhu amiq a'maq wa ashmal. Aliko bati al-ghazwu al-askari olutalo luno olwa field nga bagire kulwana impact yalwo ntono kubanga tolejja amatiza bantu bali Kenya omatize nti obukristaayo baife n'obulungi kulwokubanga tubayise abasiraamu Uganda oba twalwa olutalo gundi twaluwangula. Athari yalwo impact y'olutalo olw'okulwana obulwane n'emundu impact yalwo ntono. Bainama al-ghazwu al-fikri nga bwe muli kujja okubona nti okulwanisa obwongo bw'abantu atharuhu a'maq, impact yabwo y'amaanyi ino wa ashmal ate ebuna. Saawa eno omuntu tuli kusonga ya bisiyaga. Aye abantu bayita batya okuba nga bamatira nti okunywera amafuta mutanka kibi oganyweramu ekizoisi ekirungi. Omuzungu neyakola emotoka bana, omuzungu neyakola ki? Neyakola emotoka. Aye ekyo tikisoboka yali. Tosobola nkuboto olwaleero kanje ku petrol station okobe pump attendant oti ndikwera amafuta lita 10 ayigabise mu ekisoisi. Kisoboka ekyo? Gatuuka mutanka agabise mu ekisoisi. Musa gatuuka mutanka nze nategera ekigambo busiyazi mubufunze nti omubiri gw'omuntu ate nakibakobera kuwano ngugeza ku motoka. Emotoka erina ebituli ebinwa likuidi amaadi ago, eri awajja petrol, eri awajja amaadi gene getunwa, eri awajja oil, eri awajja munirukize mawene motoka bureka fluid gona sawai fluid sedingira motoka buli kimu kirina omugaso gwakyo. Beba bingira motoka omu nebikola omugaso gwabyo bifulumira mu ekizoisi, era ekizoisi ezirayenda kutaawo nindo wali ekizoisi emyuka egimaze egikoye motoka ng'ekoye gibitira mu ekizoisi gyafuluma. Bana emibiri gyaife gyona gityo giri amaadi agagenda mu mubiri gw'omuntu mangi, eriyo getunwa, eriyo n'aga g'ekikulu, eriyo byandawulo nnyo. Aye bimala okola omulimu gwabyo mu mubiri bifulumira mu ekizoisi, era tulina ekizoisi yaife ng'abantu ezirasiima kutaawo nindo. Oyinza okuba oti ekizoisi eyo emyuka egiri kufulumirayo bakute ngeri oba kakati bane bakoba ati ife yewuteyo ekizoisi etuli kwenda obisa. Twena tukoba ati bwembonanga kisoboka omuzungu ayikirize emotoka tujja ku petrol station amafuta gabitire mu ekizoisi gazira kola omulimu. Buli lwegabita mu ekizoisi tigali jakola mulimu gwago wabitali gayinza n'okwokya emotoka. Kakati hadha al-ghazwu abazungu mu kulwanisa obwongo olutalo olwo baali tebasobola kulwanisa nga baleese, tasobola kuleeta bijambiya, tasobola kuleeta mizinga, tasobola kuleeta mundu atumatise kyekisiya. Aye mukiidinga fi akiri dali munumba yaife mwene eriyo mububuka yali omusiyazi nga yamatizibwa musiraamu, yali musiraamu. Aye yakubira omu ku baseeka nga boogere ku kisiyaga eisimu yamukwala seeka
ebigambo byogere nabiwulire aye ensonga y'ogemye kuseeka gijempola era wegendereze seeka ebintu bukali bitegeera mubitegeere bulungi memale bakali tegeera byakusiragana bulungi bulimu kale mbagaana eyo ababisirikeku aba basooka babisoma babitegeere bulungi memale. Kakati kaifa wasala adau lislam ila akli ashabu lmuslim, abalabe b'obusiraamu bakola batya okutuuka ku bwongo bw'omuvubuka omusiraamu yafuuka ali kulwanirira ekyo kye baleeta. Saawa eno abaana b'abasiraamu baliyo nga bapromotinga ensonga ey'okusiyala. Omawulire ge baleeta yatuviireku ennyuma awo bakoba ati mu isomero ly'abatali basiraamu omusomesa musiraamu bamugema nga nasinze okozesa abaana mu mbeera ey'okusiyala. Olekyako byatufiyakiridalihi bwebanga batulwanisa bakozesa ife beene mu mbeera ife mwene olwo olutalo kyakukobye ati lulo olw'emundu kalilul akhar titubatuusa bulungi ku results okusinga nono olusinga okuba olw'amaani lugirala paka ku mutima wa ashmali ate n'olubuna. Saawa eno abasitaani bali kubagana emundu aye olutwaka omawulire gali kutuuka wano aye amaloboozi g'amasasi bw'obanga tebakusindikire ka vidiyo oba tobwine ku TV osobola n'obutagawulira galikosa abantu bali awo mu Sudan era bali e Uganda be balina malagazi olufikiri kuno okulwana okulwanisa obwongo kukosanga ku buna ensi yona yona saawa eno eri ku bunkenke basobola okusiyaga. So tukaali ku nsonga lwaki abazungu bakyusa babanga olutalo lw'emundu lw'ejjambiya tetuka bakolera saawa eno balangirira olutalo lwakulwanisa bwongo abatabani baimwe bafuuke abalwani baibwe era nga nabaliko balwanirira olutalo lwe baliko olw'amaani. Ensonga eyindi ey'okusatu algazu lfikiri yamtaddu ila jawanibi lhayat kulliha wa yuhakiku ma ajaza silahu an tahkikihi. Olutalo lw'okulwanisa obwongo lusobola okosa omuntu jawanibi lhaya oba ekyo kivunula etya lwetolola obulamu bw'omuntu bwona bwona. Aljawanib alijtimaiya bwetwongera ku bulamu bwaife obwa buliido twakosebwa. Aljawanib ataalimiya bwetuyira mu byokusoma twakosebwa. Bwetuyira mu byaife ni kalica eyaife saawa eno kalica eyaife nga kalica ey'obusiraamu netali ya busiraamu yalwanisibwa twakosebwa. Balina amawana aleeta emundu nakuba ebisasi tejja kulawo kalica ya muntu tejja kulawo ndikiriza ya muntu wabula ajja kuba omugulu ajje mu idwaliro eridandabe. N'olwekyo babona nga olutalo luno olw'okulwanisa obwongo lutalo lwedde abakolera okusinga okuleeta ekitalo. Ensonga ey'okuna yuhakiku lgazu lfikiri jidda al-ittikan wa tukallidu maayiri lhaya walakhlaq waladwaq ila daraja allati taj'alu alhuzum almahzum yafkharu fiha bitabaiyati wa yaraha sharafan khalifan birridha washukr. Allahu akbar. Alghazwu lfikiri olutalo olw'ekiyekera ky'obwongo okuba nga balwanisa bwongo yuhakiku ma ajaza asilahu an tahkiki lutuukiriza lubayamba okutuuka ku ebyo ebyabalema otuukaku nga balikozesa ebyokulwanisa ebijambiya nga balikozesa emundu
kulwokubanga mu mbeera eno basobola okyusa maayiri lhaya miyar oba tukole nti ebipimo values by'obulamu abantu kyebandibaine nti ng'Abannayuganda ng'Abasoga ng'Abaganda mu bulamu bwaife twenda kino tulina akola kino tulina akola kino. Obusiraamu bwona bwataawo eriyo empisa d'Obusiraamu, eriyo empisa d'Obuganda, eriyo empisa d'Obusoga, eriyo empisa edaife ng'Abannayuganda. Kati alghazul fikiri ekoba nti olutalo lw'amasasi n'olwa emizinga tilusobola kulwanisa bintu ebyo. Tosobola kubeera n'oletawo muzinga olwo tukwida kulwanisa mpisa en'empisa ekyuke. Kigambo mpisa tosobola kilwanisa na muntu. Aye ng'oyenda omuntu akyuke olwanisa bwongo. Eriyo ekintu ekyeneewuunya ito twakyogereku akabantu eira twasaasiranga ino omuntu ng'akubiseeku nga alina engoye edirimu ebiranga edindi nga dirimu ebituli era nga muyinza twasonderaku eyo omuntu esente ng'alina engoye nga gifuuyike dirimu ki dirimu ebituli. Aye esaawa eno eriyo engoye kode bateeta batya wangi damage oyagala n'omuntu ng'alina ku TV ali presentinga program aye ng'ogona omusono leero tokamusaasira okasobola okusaasira omuntu oti avaire empale eriku ebituli. Eriyo abandi balina ne bumakansi n'obukereta mwene akola ki yagisala kaifa taghayyara mafahimu. Kyendikwenda mutegeere ku lutalo luno nti byakyuka bitya, entegeera eyo yakyuka etya ey'okuboneka nti omwana w'Obuganda mu Buganda bamubusoga oba Omunayuganda kyali nga kiva ino omwana ow'obuwala okuba ng'ayambaire paati y'omubiri gwe yaba agaboneka. Olwaleero eriyo fashion bagyeta kundi show. Tikikeesitaza era kiba kya oba niwo oli ku mulembe okuboneka nti omudondo oba eikundi lyo liri ku luya. Tikikeekanga imwe mulowooza muti ebintu ebyo byakyuka bitya. Alghazul fikiri yetu etuukawo omusale ono aligoba nti embeera ey'olutalo lw'obwongo yaj'alul mahzum efuuka omuntu ono alangwirwa kubanga amazima twalangulwa tulinga abalangulwa. Omuntu alangwirwa n'ayambala kundisho aba alangwirwa. Omuntu alangwirwa n'alekerera okuvaala engoye entunge n'aleeta ebituli aba alangwirwa. Omuntu alangwirwa n'akola ebyekikazi ng'ate musaada aba alangwirwa. Musaada ayi naye mukwambala alina byakikazi, emboneka alina byakikazi, ebyo aba alangwirwa. Akoba taj'alul mahzum yafkhar n'olutalo lufuula omuntu oyo kuba olwedde nga bamulangwire bale bali kuseka ndi abo tebamaze. Aye ng'ate ye yafkhar alfakhr awulira nga kwegamba omisalo gwereki fakhar umaro muki kwewaana abonanga kyakwewaana. Olwedde olakubeseko olutalo akuwangwire owandi bali onakuwala n'okuba oti abasaza bano kale bonabwenambaire abantu bangulaine onakuwale kale titwalinga tuti ya Rabbi aye mudondo gwange guli ku luya yandibaire anakuwala omuwala oyo. Aye tafkhar awulira nga niki nekitiibwa era wajambaine abeewaaniraku. Olwaleero saawa eno abantu ab'ekikanga ekyo abaakyusa obutonde bwa Allah subhanahu wa ta'ala babwiza ku ekyo Allah kyatayenda. Baba mulenzi n'asiba enviiri ayambala pini neyeyerusa
ena kuli nobe kubane bale to musadanga aye bamwambulanga tutegerake musaga buli kikola ku mukazi bahadha mahzum oyo obo wangwirwa nolwekyo umma yabangulwa aye mukwangulwa kwayo tewulira nnaku ono kyakoba ati enda olweri olutalo lw'emundu nti bwe bakuwangula obonanga bakuwangwire abusada butukubye kubanga obonanga babayise ndibona mirambo batuwangwire mbutuufu ate balambye ekitundu aye wano omulaba ida yalamba ekitundu nga nibangangwire benyi kayire okuwangulwa kwawe balibonanga ki okuwangulwa kwawe bakubonanga bali baigulu ino esaawa eno alimutakhalifun ababonebwanga bali mabega nabatali ku layini yakusiyaga era bale abasiyazi bekyokwekubagiza nti abasadani batuwangula batya ottamu omuze guno bo bali kibonanga kyakweyagala ku saawa eno eyo kyebeta alikazi obufikiri olutali saawa eno lwatulangirwaku n'olwo bashababu abavubuka bemulina okutegeera tuba tugangwirwa ayate mukuwangulwa tuli kwewanira mukuwangulwa obwo nga tubonanga tuli baigulu ensonga eyindi esembayo mbaye ndibasomesa ebintu lwaki abalayi b'obusiraamu abazungu balekayo biro ebyokwida otulumba n'emundu basalawo ku nsonga y'okuba nga banafu y'obusiraamu n'okutulamu empisa daife ne values daife tube nga tugoberera byabo ebyo nebibabona akoba ati yatamidu lghazwu laskari ala muwajahati aladu bainama alghazwu lfikiri yatika aladu mutakhafiyan min wara hijab wayudahimuka bidun shuur. Alghazwu lfikiri luno olutalo olw'okulwanisa obwongo bw'abaana baife batabani baife lwawukana kuli lule nti lule omulabe omubonaku wajihambi waji walengera otuule anumwikeye kwese enima w'enumba oba agemye ejambiya oluusi n'ejambiya jagemye wagibona emundu daligosa watitegeera bainama alghazwu lfikiri luno olutalo saabano lwatulangibwaku aladu omulaba akuyidira nga oli mulanga mukwano gwo tulina obuyambi abalina abaana abenda okusoma twatairewo isomero lyabatya bakatonda ab'eddiini gundi muleeta abaana bafune basale iwe obona yalanga mukwano gwo ate omuntu ajja okusomokeza omwana kuweerere yarabi obonera abayambi baidi olwaliro mbaire byawo nga ndikuyingira nasoma social media bekiba kituufu nga baliko bati olwaliro epaliamenti ewolereire ino olwokubanga abasaba ababuzi wa gavumenti abaleetera amawulire agakuba nti pulezidenti w'eggwanga yawerebwa amagezi obutasayininga iteeka lyaki yamusiya limaadha lwaki tasayini bano bala ensonga tosayininga lwakubanga bajatulima visa etija Amerika bana tosayininga lwakubanga bajatulima oyambi olwaleero tulikwenda visa etija Amerika olwokubanga eri abantu baife nibuze etija mu mabanga g'abazungu mudende buli omu wa idembe aye oyina kwenda visa esinga eyo ekutuusa mumaiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Visa yakujja Amerika zebanateeko mawa kujjayo wewawo nina muganda wange nzaaliwo aye bw'obanga okalina visa ekutwala Makka singa bakoba ati timujja kufuna visa lijja Makka kuibanda aye omusaada omutegeero yemera yakuba ati
sawa ya sala. Okay, ndoza mwalo kusala